Jotono no lam sogani channel lo gai tom no rokani channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai lidi ang ketal job advertisement ta online information related video sanam ga phaji tini kaise ketal notification ai nai o notification ka kai tribal welfare department ni bukhakte je kabang ma post talang jang na tongmani abo notification de jakha ga phaji notification ai lai na o notification ka kai o jagao je 16 tarik December 2023 o exam renai abong kangkai category 2 o jagao tongonai di je selected candidate dogni bumo tikhlai jaka abo norok exam passing kangkai abo nai di post ni bumo tai o jagao reference number tai norok ni rule number tongo post to tongo program manager livestock oma haikeno agriculture and horticulture rok ni bu tongo norok tomong na exam rui tong kangkai abo amo tribal welfare ni bukhakte TMC service je private company o talangna tongmani abo kai o jagao tongonai di post ni kabangma post ni no o jagao je exam rui tikinai borok ni group discussion tai abo interview najaknai abo je o jagao exam o pass nai borok ni reference number te rule number oro result tongo mention khlaijak kai tomung no norok exam rui tong kangkai je category 2 ni bagai abo norok o PDF angdi ruani video ni description o nai di oro post kabangma tongo public work je abo district program manager hne o jagao reference number rule number tongo gai tomung no norok 16 tarik December o exam rui tong kangkai category 2 ni abo norok nai di hakeno category 3 ni bo result khau jakawo je exam result category 3 ni bo result kha omakai category 3 ni oro je candidate omong kangkai to personal interview simna jaknai tabo kobo umbo 16 tariko no December o exam mani abo TN o jagao TNM service consultant private limited ni bukhakte najak mani abo tribal welfare department ni o jagao post ni bumung tongo haikeno reference number rule number tongo post naidi o jagao district manager agriculture te horticulture rok ni tongo oba haike kabangma post tongo naidi district manager livestock oro reference number rule number mention khlajak tongo gai tomung norok exam rui tong kangkai norok nai di abong kangkai category 3 ni je exam pass nai rok ni list tikhlaijak ka jakawa gango video ni description o PDF ni link bori renai ga norok thangai download khlai nai di tomung norok exam rok rui tong kangkai omo tribal welfare department ni bukhakte tlangjak nai obo kangkai oro tongo kabangma data entry operator MIS kam data entry aboni bagai bo tikhlaijaka oro reference number rule number tongo abo norok kamkai nainai di tomong norok exam rui tong kangkai norok ni rule number te norok ni personal interview rna bangai norok ni je select ang norok abo nainai di gai interview rong ni bagai to notification jakana norok ani video no nai tong di gangkang o PDF story ruan description o gai jotono no hambai